Pozdrav svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Pojavila se potreba da snimim kratki video vezano za temu službene kompanijske Facebook grupe Semper Fidelis Team. Pa evo, kratko idemo, dakle, kako ćete doći do uputa za pristup Facebook grupi. Upisao sam sft21.com, sad sam na home page-u. Kako to izgleda kad krenemo, evo. Znači sad sam na home page-u i scrollat ću dolje. Idem skroz dolje, vidjet ćete ovu sliku, vidjet ćete SF licence, kako funkcionira faze razvoja, licencni paketi, zašto kupiti SF licencu i doći ćete do ove slike. Kada vidite ovu sliku tutorial za pristup Facebook grupi, kliknut ćete na tu sliku i tu vam se nalaze upute za pristup Facebook grupi. Hvala, pozdrav!